دما بداوی هاتنا پنابریه نما دیار بو لگوری پنابران اوان بری خدانه کار بو درستکرنا روشا خویانو و ریجه که بر بزیدبونه و جی پنابران سرکفتنه که آبوری به دست خستن و هن جوان دست بکرن به هنارتنا پرین زیدی خواه بو مالباتن خل روش آوا گول کامپا دومیز ده نوسینگه هنارتنا پریان بو روش آوا هنه و لگوری وان هن مها دورا $1,000,000 جی پنابرین پارزگاه دهوک تنه ته هنارتن هري قوتين التحويل كرن تشتكي قال لك ما ظنت شي روج افا هكر نجواب انا انها هجرك ما ظنت شي بو هر كسي مثلا كوركي خوشيان دي براكي خوشيان دي الور معنا نخوازن يعني حمو ورنجي افيك ياد دوا راستيجي مديت اف مكتبه تحويل تشكي قالكي ضروريه پنابرن لباشور کردستان جبلی گو کار دکن دا روژینین خواب بورینن او هول ددن دا مالباتن وان پنابر نبن او روژ آوا والا نبج کردین خواه بخوادي حتى پر مرشد بم ناخذ كسر جهل ما بيفيدي يعني ام جوار شيء بس في سبيل بنابر نبنو نه واندرا براجي خود بن براجي خو بقرن يعني بنابر بون حطانا بس الدنيا قال لك هاتي فيدا يعني حريك وجده ولات خبر ولات من مشكر ام ناخذ كسر فرض هن پنابرجی روشانو دکه گوش خوره جیانه که آرام پیدا بکن و ببن خودی مال و اتومبیل و دبگو روشاوان یا بره لروج آوانه و هابو خدي الحمد لله بري سوري يعني وضعهم نزيد ابو بشكي تعبان بو بس الحمد لله بشتي زهات ما فيدي وضعهم ظبطي ام سياره شخوره كريال فيدي ملكه واستري شغلتك يعني الحمد لله يعني وضعهم هاجي اول خوشترا قلكي بس ان شاء الله زي حياه اخوي كونين بزنا خدي کامپا دومیز لگوری نرینن چافدیران بوی نزیکی قضایه که و اف قضا هجار و بلنگاز هر وها کارکر و زنگین لی هنه کار دکن دا آلیکاریان دارایی جمروفن خوال روژ آوارا ریکن دا کوچبر نبن لو ما جی پنابران بیتر کس بی ایشن پنابریه ناس ناکه پیشوا بهلوی رودا و کامپا دومیز